Pozdrav! Danas pratimo koliko ćemo danas uspjeti zaraditi. Ja sam Adam i nalazite se na kanalu Digitalna imovina. Dakle, idemo da vidimo kako je bilo stanje, ajmo reći, jučer, to jest danas ujutro od jučer, bilo je 64.042, a danas jučer u 5 sati, onda po noći jučer u 23.33, znači zaradili smo 1000 eura više i sad, iako ovdje piše 2,11 k, ali ona je glavna cifra u net liquidity-u, i sad idemo da vidimo koliko dalje ostvarujemo. Dakle, sad bi trebali ići na 66.400, bi bilo jako dobro, jer smo rekli da ćemo pokušati 1000 po danu. To je jako dobro, jel da? Mislim, veselo ovako zvuči, moramo malo biti, ajmo reći, zezanti, jer ljude zanima da bude što luđe, što blesavije, pa onda dobro, evo, bit će što luđe. Dakle, trudimo se da nakon onoga što smo preživjeli, a rekli smo što te ne ubije, to te ojača, mi smo uspjeli preživjeti i idemo sada opet sve iz početka, kupujemo i naravno prodajemo i da jednostavno pokušamo 1000 eurića po danu zarađivati. Naravno, samo radnim danom, pošto burza radi radnim danom. Što se tiče kripta, to je pasivni prihod, on je sada najbolji. Ajde da pokažemo o čemu se tu radi, ovo vam sve govori. Dakle, naravno da će i dionice rasti, i to rastu očito, i da ćemo uspjeti sigurno nešto i prodati, pa makar i u minusu, ali glavno da smo prodali ono što želimo nešto zaraditi, a nešto želimo se riješiti sa spuštanjem prosjeka, kako je to teško komplicirano objašnjavati, ali ko je u klubu, on to razumije. Dakle, buying power se nije smanjio, iako imamo 8 pozicija, 8 tradeova obavljenih, stavit ćemo na danas samo, today, i vidite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i svi su kupovni. Dakle, danas smo kupovali. Kupovali smo 300 komada BlackRock TCP Capitala, 300 dionica Arbor Realty Trust, znači opet smo vratili Arbor Realty Trust. Jučer smo bili Orchid Island kupili i automatski isti za 2,5 sata smo prodali. Ajde da to isto dokažemo. Dakle, evo ga, vidjet ćete tu samo, evo, Orchid Island piše da je kupljeno 200 komada 7,46 u 17,33 i sada vidimo kad smo ga prodali. Prodali smo isto tih 200 komada, pogledajte, jako blizu su, za 7,575, to je 23, tako da je to, ajmo reći, za 2 sata i pol. Ajde, za 2,5 sata smo prodali i zaradili nekakvih 21 dolarčić. A dobro, malo uložili, malo i zaradili, ali to je jako dobro. Tako da jučer je bio Prospect Capital, pogledajte ovo, sve Prospect Capital, sold, sve smo prodavali, svi su ostvarivali pluseve. Znači, 81,52 dolara, 83,36 dolara, 83,36 dolara, 83,36 dolara, 83, naravno da je bez problema smo zaradili tih 1000 dolarčića i naravno u realizaciju ubacili. Ajmo se mi vratiti na danas. Danas je jako zanimljivo. Dakle, kupili smo. Šta to znači? Ako smo kupili, to znači da je bio pad. Naravno, jer ja kupujem pad. Ja radim obrnuto od svih ostalih. Znači, kupujem pad, a sad ću prodavati većinom vama koji gledate, pogotovo ako ste novi. Znači, prodajem vama kada imate potvrdu rasta i želite, vidite da nešto raste, juhu, idem ja uskočiti u vlak. Međutim, taj vlak ide samo jednu stanicu, a onda morate na silu kad krene nazad prodati. Znači, to je jednostavno ko tramvaj, došli ste do zadnje stanice, sad idete nazad. Tako da ja vas vozam napred nazad, meni ostane razlika, vama ostane manjak, jer nažalost takva je to igra, jednostavno ne možemo svi dobiti, neko dobije, neko gubi, ali kad neko dobije, u stvari je dobio zato što je neko izgubio. Da bi bila ravnoteža, opa, Daily PL 708, dakle idemo na 66, ajmo, pošto ovo malo kasni, bit će, pokazat će i to. Ajmo da vidimo, ne ordere, nego idemo vidjeti šta mi možemo ovdje napraviti. Znači ništa od Oxford Square, to je trebalo biti prodano, ovdje je bilo 346 zadnje, to sam mislio sad pred vama
prodat, međutim ništa od toga. Kako to izgleda ovako, pa se zaustavilo 1.82, 1.83, prvih 400 komada bi prodao, što je 1.78 do tu je prosjek i zamislite taj kada prodam, naravno da sam prodao po FIFO metode, one najskuplje koje sam kupio, iako će pokazati lijepi plus, ali bude se prosjek smanjio, pošto je to ona najskuplje kupljena, tako da ovo, pošto neće cijeli dan se mijenjati taj prosjek, tek sljedeći dan, ne znam zašto to tako nisu podesili kak spada, tako da će uvijek biti kao što je jučer prikazalo onaj Prospect Capital 83, tako nešto, ista razmaka, ali nije isto, nego svaki koji sam kasnije prodavao sve veća je prodaja, ali naravno zato što se taj prosjek nije mijenjao i zato kad prodaš tamo nekih, ajmo reći, zarade imaš nekih 700, 800, ali sljedeći dan kad obračuna taj prosjek koji se spusti, onda imate preko 1000 eurića čistoga viška, jednostavno, i tako će to biti i nadam se i danas ako ovo krene dalje. Međutim, teško da će doći tu jer to još ima dosta do dividende, pa tu ljudi rade drugačije. Što se tiče Penn Parka, također jedan rast, dobro je, mada to je nešto što smo jako puno ulagali, pa je u minusu, nismo uspjeli kupiti, obrisali smo kupovnu poziciju jednostavnog razloga što ne ide prema dolje, nego ide prema gore. A i onako je dnevno, pa da maknemo to, rekao da mi ne zauzima bez veze i blokira mi tamo šumu Striborovu mi radi, pa rekao obrišemo. Što se tiče FSKR Capitala, također idemo dolje pa idemo gore, što znači kupujemo pa prodajemo. Naravno, nećemo o tome previše pričati, ali prosjek je gore i problem je što ljudi sad svi se koji su mene prate, svi prate taj prosjek, ali ne možete pratiti uvijek prosjek, to pratite samo u onim dijelovima o kojima ja pričam. Dakle, ja mogu trgovati, kupiti ovdje, prodat ovdje i zarada je opet, ali naravno da će obračunati onu FIFO metodi pa će spustiti prosjek, a meni prikazati kao negativnu realizaciju. Zaista komplicirano, jel de? Vidiš, zato ti postoji klub da malo kužiš te fore, jer tu nije tako baš jednostavno kako to izgleda. Ja kupi, prodaj, zaradim, sad ti idem i ja. Pa, dobro, ali pazi, rizično je, pogotovo na marginu. Margine su izuzetno rizično, zato pogledajte prošli video, jedno prije 2-3 videa kad pričamo o margini, šta to točno znači. To znači, ako slučajno padne ispod vašeg vrijednosti novca, znači ostalo je samo njihov novac, oni će to vama oduzeti i vi ste na nuli. Znači, izgubili ste sve. Zato je to tako opasno, zato ja moram balansirati, znati dokle smijem i gledam taj buying power, ovo jako često sam plesao po žici i išao u minus, ali zato što sam možda dobar koji predviđa, ali drugi kad ovako gleda, ajme majko, kako imaš sreće. Nije samo sreća u pitanju, no dobro, ajde, neka bude i sreća. I to je to. TCP, da vidimo kako to, također idemo prema gore, ali išli smo prema dolje. Ne mogu vam čak pokazati jer sam korigirao, ali vidjet ćete da sam kupovao sve to. Dakle, vidite, BlackRock sam kupio 300 komada, pa smo tu kupili još 300 komada, pa smo još 300 komada kupili. Dakle, kupili smo danas 900 komada, 900 vlasničkih udjela ili ti 900 dionica smo kupili BlackRocka i taj BlackRock, ova verzija, jel da je BlackRock TCP Capital, na to mislim, dakle, sada to ide gore. Ako sam ja to kupio tu, dakle, ja to mogu sad prodat, sad, ali će meni pokazati negativno. Ali sutra će ovaj prosjek koji tu piše 4,67, zašto odmah neće, hoće da, kad kupuješ hoće, ali kad prodeš neće, ne znam, malo i meni zbunjuje to neka situacija. Uglavnom sutra ja očekujem da će biti oko 4,65 ovaj prosjek, pa će sasvim drugčije pokazivati ovo, ali bilo bi dobro da ja prodam, pa makar pokazivo minus, ali nakon 2 sata po noći kada se obračunava sve i to američko tržište,
onda će on pokazati u stvarnosti povećanje. To je to kada malo bolje računaš, kada se ta jednostavno linija makne i automatski ovo sve što je bilo ispod je iznad i ovo je sve više i više vrijedi. To se zove, kada ovako pogledamo, imate average price i imate cost price. Cost price je ono što ste vi kupili, vaš prosjek ako se spusti, onda ovaj market value vam raste, jer vi u stvari u prosjeku ste je spušteno, znači više vrijedi i market value se povećava. Kako to sad teško, opet komplicirano. Dakle, ima tu puno stvari koje bi trebalo da malo proučiti, zato vam kažem, nije tako jednostavno da gledate mene, glumite mene, on je kupio ovo, ja ću kupiti ovo, ali ima tu još dodatnih caka. A šta ako ja ne napravim video, vi ste kaput. Vidiš, to je to, iako možda ne razumijete ni ovo. Evo, što se tiče LFT-a, on je išao baš suprotno, gore, pa sada ide dolje. Baš razočarenje, jer njega sam htio baš riješiti, ali eto šta je tu je, zašto imam i kupovne, a želim ga se riješiti, eto vidite, rješavam se klinom izbija, dakle, ako ide dolje, kupit ću još. Takim klinom ja izbijam. Ali tako toneš u još veću rupetinu. Pa neće ići u minus. Dakle, ide prema dolje, ali ne može doći na nulu. U stvari, ja ću postati jedini onda vlasnik cijelog poduzeća. Jel tako? Ako ode prema nuli, onda ja sve otkupim. Kao što sam recimo imao 190.000 opit profits, sada imam nažalost samo 60.000, ali možda i na sreću. Ajmo, Sahem je jako dobra situacija, dakle to treba doći na 103, ovdje je 102, ali blokada je, ask je veliki, 9900, a ovdje 900, što je ni velika razlika, prema tome danas ništa od prodaje, jako puno ljudi se nasadilo na moju, ali ne na moju, nego ispred moje na 1.02, a moja 1.03, tako da ko zna da li je moja prva na redu još i kada dođe na 1.03. To je tako. Zato onda imamo onu foru, koju opet nećemo reći, da kupujemo između. Znači, kada bi ja sad kliknuo da prodajem na štelo na 1.01, vjerovatno bi pisalo 1.01 i nešto. Vidite, može čak i između. Da. Starat ću se. Da, to je to. Što se tiče kada gore dolje, ali u uskom području, vidite ništa od toga. Dakle, nismo, hala i dalje nije upisana. Opet rekli smo samo 60.000 dionica mi je još ostalo. I što je najveća fora kada skoči, ovo su mojih 10.000 na 1.4, kada skoči, sad je prosjek 1.25, kada skoči ovdje na 1.30, ja sam u plusu, odnosno po prosjeku sve moje su u plusu i sve što prodajem je u plusu. Dakle, sad isključivo šta god da prodam, prikazovat će realizaciju u pozitivnom. Aleluja, doživjeli smo i to. Naravno, što se tiče ove nove dionice, stare, ali opet nove, pošto se uvijek vraćamo na one koje su jako dobre, kada padnu, a padno je, vidite kako je to lijepo palo, ajde stavit ćemo čak i na 1 sat, da se još bolje vidi, vidite kako to, kad bi stavili na 1 dan, to bi bilo još ludnica, vidite koliko je to palo, pa šta ne bi uzeli, pa ovo je prilika, pa i to svi rasprodaju, samo budala koja nije vidjela još nije prodala, ta budala prodaje meni, još većoj budali i ja onda prodajem svima vama poslije kad to krene gore. Kako je to žalosno, ali je to tako. Jednostavno tako to mora biti, ali nemoj odavati tajne, Adame. Ali ti bi trebao putovati okolo i pokazivati kako uživaš u tome, a ne kako se to radi. To ne smiješ. Dobro, ne samo malo, i onako slabo gledano, ljude i onako zanima kako se putuje po svijetu, a ne ovo. Tako da je gledanost izuzetno mala i zato ja radim da u stvari one koje zanima kako zarade, ali baš da zarade, taki se dolaze u klub i onda se s njima okružujemo i raspravljamo, ako hoćeju, ako neće šute, a šta možeš i šutiti, ali gledaš i pratiš ono što radim i ja, radiš i ti i dobiješ ideju i ja onda
onda bacim neku ideju, onda neko baci isto svoju ideju i onda neko šuti, gleda, idem i ja, idem i ja, ako idete vi, idem i ja, kuci Turci, tudi čelavi mujo, ako se dobija para. Nažalost, ovi drugi s drugim okolo svi idu tamo gdje svi gube, to tako mora biti. 1.82, će li doći do mojeg, vidjet ćemo. Šta smo gdje smo stali? Sion, to je ono što smo rekli da hoćemo riješiti, nažalost ništa od toga, čak smo i kupovali, evo 8.35, dakle da vidimo ovdje kako to izgleda, gdje je Sion, evo ga, kupili smo ga, 8.35 i nismo više kupovali, znači krenuo je u kontra stranu, gdje si Sion, evo ga, on je u crvenom, dakle još i dalje pada, bjesomučno pada i očito ću i ovih 8.30 kupiti ko divljak, ali pogledajte gdje je prosjek, 9,228. Dakle, ja sad kupim, prosjek će biti 9,22, a možda i manje. Dakle, spuštamo prosjek, dakle, jako puno smo ga kupili, ali idemo klin se klinom izbija, kao Warren Buffettova filozofija, ako padne, kupit ću još. Ali šta ako još padne? Pa kupit ću duplo još. A šta ako nastavi padat? Onda ćemo naći pare, majko mu, onda ćemo kupiti toliko da ovaj prosjek spustimo, da mali skok kad krene, mi zarađujemo puno, a ne moramo sve zaraditi jer zarađujemo dividendom. Međutim, ovdje je mali kuršlus što se tiče dividende, budemo pokazali naša ispitivanja, ajde budemo to isto pokazali, opet će duže video trajati, a pokušat ćemo skratiti što više video da bude ispod pola sata, ali to je gotovo nemoguće i zato ljudi hoćaju neku koja talasa sa cicama ili guzicu pokaže kak radi Anđela, ali ja to ne mogu tako kratko vama objasniti, to jednostavno ako želiš nešto na brzinu, ti ćeš izgubiti pare, nećeš dobiti pare, to je brzinska prevara, a ovo je kako zaraditi pare, dakle ovo je na krivom si jednostavno kanalu, tvoji su predugački videi, pa onda idi na kratke, idi tamo gdje rade Anđela sa guzom, tako, sad će uskoro vjerojatno raditi Anđela i sa cicama, ili ko zna čime, to zaračuna kao Anđelo, u snijegu, znate onaj trak, ne znam, idemo da vidimo gdje smo stali, dakle ovdje ćemo vjerojatno još kupiti umjesto prodat, a šta je tu je, tako je to, također i na ovome, ista situacija, idemo gore dolje, pa idemo dolje, pa kad skupimo malo više dolje, pa ćemo naravno doći na red da zaradimo, ali koja je velika korist od ovoga zadnjega Horizon Technology, Siona, pa to i onoga LFT-a, dobro LFT-a ne, nego ovo dvoje, a to je mjesečno kapa dividenda. Kako fučka dividendu? Pusti ti to! Dok mi padamo, nas pokriva dividenda. Mi ne moramo nikad prodati ako ne želimo. Mi možemo živjeti od dividende, ali mi volimo kada skoči da malo još i obrćemo novce, doslovno da duplo zaradimo. Dok neko kad kupuje Amazon, Nvidia, Teslu i takve neke stvari i one banke sve žive, zarađuje ništa na dividendi, znači 0 ili 0,02%, a mi ovdje 20%, što je nekih 200 puta više. Naravno, za garanciju, zašto to ljudi rade, ne znam, a plus to ostaje isto, a valjda se igraju, jer su to čuli i to kupe. 934, 66.123. Gospoda, evo ga, idemo na to što smo obećali, dakle, idemo nešto prodat, gospoda, da nešto zadržimo, naravno, nije samo gledati kako to raste, evo, opet $1,000, sve to lijepo, ali to može opet pasti. Dakle, moramo nešto zadržati. Šta to znači? Pa makar i u nerealiziranom. Ništa ne kužim. Naravno da ne kužiš, pa rekao sam nisi u klubu, kako bi kužio. Što si u tome da sad nešto što raste, ne ovo što pada, to baš nije pametno, nego nešto što raste, da jednostavno, kao što je ovo naraslo, gledaj ti ovo, pogledaj ti ovo, ko je to skok, to što raste, da nešto prodamo, da nešto dionica prodamo po toj poziciji, to znači da zadržimo tu vrijednost. To je ono što ljudi kažu, gle kak raste, gle kak pada, kak raste, gle kak pada. I na kraju prodaš po istoj cijeni po kojoj si kupio, a inflacija ti popapala novce.
Džabe ti trud svirači, još si izgubio. Dakle, naša glavna je isto politika da mi ovdje skužimo ne samo kako zaraditi, pa najlakše je zaraditi, nama je najlakše zaraditi ako je preko 80% gubi, ali mi smo ti koji sigurno dobivamo, ja bar mislim, uvijek smo do sad dobivali, dakle dobivamo sigurno, nego problem je kako zadržati to što smo dobili. To je Miki bitno, to treba zadržati pare, a ne da odoše one. To je, dakle opet ih ubaciti u vatru i imati ih sve više i više i tako smo došli od 0 do 66.134 net likvidity, a doći ćemo do kraja mjeseca već vjerovatno do 70, pa majko moj, ali onaj prošli pad je bio jako gadan, dakle vraćamo se u igru sa stilom. Preživjeli smo, istina, mogli smo biti pokopani, pa iz početka kao jad i bijeda, ali došao bi ja i opet bi ja tu došao, pa ja sam došao od 0 do ovdje, pa došao bi opet, jel tako? Naravno, to je jako teško za razumjeti. Dakle, ovo moramo prodati, 3400, 2100, dakle, šta bi to reklo? Šta to znači? Bid 3400, znači kupovne pozicije su 3400, a ask prodajne koji traže 2100 njih po ovoj cijeni. To znači da ih više, to je ona ponuda i potražnja, znači viša je ponuda, viša je potražnja nego ponuda, više ih želi kupiti, pa će to prevagnuti, pa će ovdje uskoro pisati 1,82, a ovdje 1,83. I onda je moje na redu, jel tako? Pa da, zato što će ovo, nadajmo se, prevagnuti. Mislim da hoće, jer je ovo luda stvarčica, bar kod ovih će prevagnuti. Ovo je sada specijalna situacija, ovo ide gore, ovo ide dolje, to je jako rijetko se inače dešava, inače sve regulacijom ide u istom pravcu, to je zato što je naravno ovaj lud. To je Bitcoin, a Bitcoin je u stvari valuta, jedina valuta, a ovo je po istom softveru rađeno, to jest Bitcoin je po ovom softveru, to znači da nije onda Satoshi napravio nekako Satoshi, gdje je u garaži? Pa nije niko ništa u garaži nikad ni napravio, dajte molim vas, šta pričate, bog te, nemojte vjerovati u to su mediji. Bože, svi u garaži nešto napravili, sve neke kompanije nastale u garaži. Da, evo ja sam u garaži. Da, naravno, ajmo da vidimo ovo, vidi šta, znači nešto moramo prodat da zadržimo, pa makar u minusa. Ja bih volio baš ovo da se lijepo, da ode gore i da prodamo i da ode opet sutra dolje i opet kupimo. Kako misliš? Kupiš tu, prodaš tu. Lako je tak. Pa to ti ja i pričam. Pa lako je. Naravno da je lako. Pa vidiš da uvijek ide, kupiš, prodaš, pa zašto onda preko 80% gubi? A zato, bit će tu 1000, gledajte, 999, 1009, to meke, da idemo popiti još kave, dakle, idemo dalje Toma. Ajde, vidi, sad je 5600, ovo 3100, ojde bog te vi sa 3100, što ste uporni, svi živi hoćeju prodat, a izgleda se jako puno kupilo. Da vidimo kakva je dividenda, tu je dividenda 17. 12. 16. januara i 13. februara, dakle svaki mjesec, i sad će biti kada, da vidimo, 17.3. Dakle, 17.3. je dividenda, do 17.3. ko živ, ko mrtav, to jest još ćemo kupiti, prodat par puta, ali naravno da ćemo imati, zadržati. A koliko mi tog u stvari imamo? Toga imamo 6900 komada, što je izrazito malo, koliko ja tog znam i uvijek imat preko 10.000, sad je samo 6900, a šta se može, bilo je više dolje nego što je gore. Ne, krivo sam rekao, bilo je više gore nego što je dolje, pa nisam mogao kupiti, a ja sam jako bezobrazan, volim kupiti uvijek ispod svog prosjeka. Dakle, zato imamo svega nekih 12.247 uloženo, a trenutno to vrijedi 12.524, što i nije neki novac. Zašto tako malo? 277, trebalo bilo je 346, dakle nećemo mi to još ništa danas prodat. Možda ćemo, a budemo vidjeli šta bude bilo, bit će, eto, to je to. Što je Sion počeo rast? Da vidimo šta se događa sa Sionom, počeo se vraćati, a nećemo kupiti ovaj Sion, dobro i ne moramo ga kupiti,
bože sačuvaj, šta će nam toliko tog zla, ajmo tako reći. Zašto zla? Zato što mi guta novce, a slabo daje, to je meni zlo, a ja volim kad nešto više daje, to je to. A ne znam šta je sa Sionom, jel pokazuje, gdje je taj Sion, pokazuje 4,7% dividend yield, a inače je oko 19%, a ljudi kažu, naravno da kažu i ja to kažem, da je Sion prešao sa tromjesečne dividende na svaki mjesec dividendu. Tako da sa 4 dividende prešao je na 12 godišnjih dividendi i sad to se ovdje cijela živa zbunjola dogodila, tako da pokazuje, ali najgore što ja više vjerujem ovome, što se mijenja gore dolje dok ide, nego onome što piše recimo ovom tu, a ovdje piše dividend yield 19,48. Ko lud ovdje? Ko je ovdje lud? Dakle, ovdje 19,48, tamo 4,7 i onda čovjeku, znate, srce pomalo kuca. Džabe trud svirači, neću da gubim vrijeme na nešto što pada, jer zašto toliko pada? Vjerovatno mnogi odustaju, a odustaju i investitori, a kad investitori odustaju, onda je to sumnjivo. Jel da je to jako sumnjivo, ali ne može baš toliko, pa nema toliko u tome, ali ajde ga znaj. Dakle, to je to, ovo je super, 1128, 66.000, evo ga, dakle, došli smo do tih 1000 viška, znači opet smo za 1000 više net liquidity, nadam se da će se to zadržati i da neće puno zeznut stvari, jer ne bi trebalo Bitcoin, valjda neće naglo žviknuti, ali mogao bi, jer naravno, to tak ide, kad se nabije, onda ovi prodaju, povijadiju, plaću i opet prodaju, onda ovi opet kupe i tako idemo gore dolje u ringišpil, nekakvi liftovi, šta ja znam kako bi to nazvao. Ovo je dobro, čovječe, ovo je dobro. Evo da još jedan put ponovimo, danas smo isključivo kupovali bot, to je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, samo isključivo kupovnih pozicija, tako da i dalje radimo lude stvari do kraja. Nadamo se da će biti opet bar 10-ak, 15 pozicija, dakle mi zaista radimo definitivno 1.000.000 eurića prometa mjesečno, iako smo sad izuzetno smanjili, jer sad base cash dug je smanjili smo dug ne više na 25%, nego preko 50%. Dakle, ovo sve što tu vidite, ajmo reći da je 60% od ovog svega što tu je moj osobni novac. To je to. Ali što si u tome, a ja tebi budem ušao u račun i budem ti pokupio pare. Ne možeš zato što je napravljena poluga. I ne možeš jer jednostavno moji novci su garancija za ovo. Znači ne možeš tuđe novce pokupiti i ne možeš moje novce pokupiti. Mora bi prvo napraviti trgovanje, kako je to komplikacija, a dotle bi svako vrag skužio, jednostavno dobijaš 1.000.000 tih obavijesti. Tako da ne možeš to tako gledati, jednostavno totalno krivo gledate. Ajde da vidimo sad smo napravili da su gore ovi tu, koliko više iskače nego što pada, tako da je, evo ga 311, nadam se da ćemo nešto prodati. Ajde, dosta smo pričali o tome, ajde da vidimo, sve je zeleno, osim ove FLNG, ali to je bilo puno u plusu, to je onaj LNG, to je, znate šta je LNG, onaj plin, firma sa tom, ajde to ništa, to je meni preskupo, ja to nisam htio kupovati, uglavnom evo ga da dokažem to, FSKKR da je 21,18, 2,80 godišnja dividenda, a na stok analizu sam provjerio i Sion, jer obećao sam, rekao sam da ću pokazati Sion, dakle Sion je 14,27%, tamo pokazuje 19,48, a na onom pokazuje 4,7. Koja je prava, a ovaj pokazuje 14,27 i 1,20. Ovo je točno 1,20, to je sigurno točno za sada, jer 12 mjeseci po 10 centi, to je 1,20. Mart 13. bi trebao biti točno. Jel je Mart 13. tam pisalo, da vidimo, je. To je isto točno, samo što ovaj dividend yield očito ne, pa onda morate računati. Kako se to računa?
pa računa se recimo da vrijedi gdje je vrijednost. Gdje si, evo ga, 8,43, pa ćemo mi to, moramo opet podijeliti sa 12. Aj, sad, da me nemoj računati, dugo će trajati video. Dobro, hajde, dobro, nećemo računati, ali 8,43, pa računate 1,20 da dobijete koliko je to postotka, to je vjerojatno šta nećemo, ajde brzo, bog te, to ćemo, znači idemo 8,43 puta po 14,27% jednako je 1,2, pa prema tome i to sad podijelite sa 12 mjeseci, to je 10 centi koliko bi trebao dobiti sad marta 13. po dionici. Dakle, ipak je 14,27, dakle, najtočniji su stock analyze. Evo ga, kućeš, šta sam kliknuo. Dakle, to je, pogledajte ovo, pogledajte Bitcoina kako ide gore, a on mene totalno ne zima, ja to samo akumuliram i stavim na ledger, ja se isključivo bavim sada sa ovim sranjem, a to sranje pada, to je milina, to ja hoću. Šta to znači? To znači da je Kozmos zadnji vjerovatno. Znači Bitcoin je 68.170, sad smo malo na kriptu, neko će reći šta je ovo nisu dionice. Naravno ja pokazujem i kripto dionice, sve zajedno. Dakle Bitcoin 68.170, ajmo ga još malo svježe da budemo sigurniji. Ajde, brže, da to ljudi čekaju, pijemo kao 68.678. Kada stavimo na 7 dana, ko je zadnji? Zadnji je Kozmos Atom, a bio je prvi. Dakle, sve u Kozmos Atom, gospodo. Dakle, jurišamo u Kozmos Atom, a Kozmos Atom nam daje 20% na ledgeru, odnosno 19,67, točno kada uzmete onu njihovu 5% proviziju na vašu zaradu kom ste delegirali i 18,43 daje Crypto.com na stejku, jedno i drugo je stejk. Dakle, gospodo, nagomilamo atoma i bacimo ga u stejk, ali on malo vrijedi, 15,91%, pa baš zato, upravo baš zato što je najmanje vrijedi od svega ostalog. To znači da možete šta god od ovoga promijenili zelembače, promijenili, pogledajte, Kronos, Neo, Bitcoin, Injektiv, Litecoin, Ethereum Classic, samo ili šta god već imali, ako kupite Atom, dobit ćete koliko je u plusu, ajde recimo ovo je 13% u plusu i ovo je 15% u minusu, znači dobit ćete za 28, 29 i nešto, ok, za 30% ćete dobiti više atoma. A zamislite kada atom skoči gore. A bio je nedavno gore. Ali to je bio sada prije tjedan dana. Ko zna kad će? Pa koga kad će? Kad će? Kad bude, jel tako? Totalno nebitno. Ajmo idemo dalje. Ko je skužio? Ko je skužio? Kako se ovdje beru pare? Kako vam sve kažem, a javni video, da, zato što radim za članove video i javni, zato što članovi kuže pa su zahvali, to je isto jako zanimljivo. Tamo daju ljudima zahvale, tamo hvala, daju novce, a ovakvom video koji ti pomogne u životu, kako, neću tebi dati, ti zarađuješ. Daću onome koji me zabavlja i onom cirkusantu, vuci batini, ajmo tako reći. Dobro, plaćaj to, ok, ali znaš kak se kaže, neću reći Bog će te kaznit ćeš se sam, jer Bog je u tebi, bar moje tako mišljenje, jer ono gore ne postoji sigurno, ali je u tebi ta tvoja savjest, dakle sam sebi ćeš doći mace na vratanca i to ti je ono što se kaže, jer ne znaš vrijednost. Dakle, ja kažem da mi živimo u sustavu obrnutih vrijednosti. Zato je ovo sve tak poštelano. Dakle, ovo sve što vidite oko sebe, 99,99% ljudi živi u sustavu obrnutih vrijednosti.
koje smatraju kao ispravnim vrijednostima. Kako je to žalosno. I tamo ginu, ubijaju se, joj kako je to dobra vrijednost. To je najbolja vrijednost i onda raditi i robovati, biti ovo kako je to lijepo. Dakle, uglavnom, ajde ovo ćemo prebaciti u šta ne možemo u Kozmos Atom, jer Kozmos Atom nemaju, ne možemo niti u Dash, ja mislim da imam koji je Dash, Dash je već tu, ali dobro, ajde u minusu. Znači, Bitcoin Cash, gospodo, Bitcoin Cash, vid ga, koliki je, majko mu još je uvijek skop, ali je pao sada u zadnjem, još volio bi kad bi on pao na zadnje mjesto, to bi bilo dobro, dakle sada Bitcoin Cash kupujemo s ovim. Dakle, svi gospodo, ne morate mene slušati, ali evo ja kažem, idemo u Bitcoin Cash. Naravno, sad ste čuli šta ću kupiti, sigurno Bitcoin Cash. Dakle, idemo da vidimo kak je ovdje ćemo u Litecoinu, jer tu je najbolji u Litecoinu, Litecoin je najbolji coin na svijetu, definitivno najbolji, bolji od Bitcoina. Zašto? Kako to možeš reći? Zato što Litecoinom zarađujem, a Bitcoin samo je skladište vrijednosti. Sa Bitcoinom mogu ga sam kupiti i gledat. To ti kao kupiš zlato i šta, gledat ću zlato. Pa nema ništa od toga, isto tako i sa Bitcoinom. Ne mogu ništa, ali imam kapital koji ne gubi vrijednost, dok zlato gubi vrijednost, kao i srebro. Srebro je izgubilo vrijednost, 1/3 od 80. godine vrijedi, jer je tolika inflacija. Dobro, nećemo o tome, jer to ljude buni, jer su ovi rekli opet srebro raste. Ma super. Joj, kako je to dobro, daleko je od 1980. godina, znate koliko je to, 46 godina prije ovoga. Hoćemo li ovo pustiti? Nećemo, a on će tu broj 4, neka. Uglavnom, nećemo ovo sad više pokazivati. Dakle, vidite, ljudi su sve dužni, čekamo taj rat. Kad će rat? Jer ne smije rat stati, jer proizvodnje oružja, sad su se pohvali u Ukrajini, znate, dobili su Ukrajinci opet protuvazdušnu, protuvazdušnu ili protuzračnu obranu. Sad, šta ja znam, ja sam u Hrvatskoj, pa mi valjda se kaže protuzračna, a ovi kažu protuvazdušna. Isto je to, čovječ, isti smo narod. No dobro, ne smijemo to govoriti, jer sad nije prilika, još čekajte vremen kad se spojimo, ali do sada to moramo tako gledati i gledajte, taj dug, znate, to mora se prodat, dakle mora biti rad, moraju ljudi ginut, kako, neće pucati po polju, pucaju po ljudima, ubijaju se, ljudi to vole, ne smijem to reći, ali to tako je, ljudi uživaju, ljudi to gledaju, to mase gledaju, pa pogledajte, to su milioni pratitelja Bog te koji gledaju utakmicu u Ukrajini, dakle tu svjetsko ratno prvenstvo, prema tome to je biznis i to je ono što pušta ovaj dug, kako bi rekao, rad je industrija, i ako se zadužiš, ali opet industriju radiš, dakle, bogati su sve bogatiji, a sirotinja je sve siromašnija i sve gluplja. Nije gluplja, u stvari, i onako si na nivou majmuna, to smo već obrazložili, kvocijent inteligencije 80, samo si izdresiran da radiš neke stvari, kao što majmun radi, to majmun vidi, jer smo mi na ovoj planeti, nikakve razlike, u stvari je teže dresirati majmuna nego čovjeka, to definitivno. Idemo sve dalje, pa onda dođemo sve bliže i dođemo bliže, pa idemo dalje. Jaj, kako je to lijepo, Adame, šta se igraš? Jaj, dakle, dragi ko me prati, nadam se da rasturate, da ste u novcima, da ne možemo vidjeti. Miki, prebačaj je totalni, dakle rasturamo, nemate nikakve brige. Kako ti možeš biti toliko siguran da si već par godina, šta god si rekao, to se dogodilo? Glupa matematika. Obična matematika, ako kužiš matematiku i znaš ju primijeniti, samo nebo je granica, ali moraš primijeniti u svom interesu i moraš, a to zlatni članovi znaju, jer njih stalno s time opterećujem, istinu što se događa u svijetu, a to su cash flow. Ja sam Adam, bili ste na kanalu Digitalna imovina, došli ste do kraja, izdržali ste, zaista ste posebni, ovo treba stvarno izdržati, dakle spadate u 0,0001% ljudske civilizacije koja ima kvocijent inteligencije da uspije saslušati i drugo mišljenje. To je nešto što vrijedi. Pozdrav i zaustavi snimanje.